Fatalo fatu le Samoa Entertainment TV ma Watamua mai Samoa. E wiolo tatiti ai nei tu yor COVID e fa sopolia ai Samoa atoa malona faita wa fai. Peita e le mafai ona fatino le fa sopolia ai o Samoa. Pe ale ai fo se lango ane le tunu untanga longo soifua maloloina. Wale wato uma e dose se tauno polta to tunu. E na fo ai mai a Japan e fo ai Australia, e tadini fo ai New Zealand, e o le UN. Ya oisi fo ina fa ngato polta to tunu e fa to mai. O le vai sonei ta sanga ina i mtanga luenga tu sita life so sonia fa la uloa. Le la to nga luenga lo tamu fai atu. O le au mai le au tangata e fai tui fa ata si ai male o atu i no itua e fai ai tu winga. Tago fo nga luenga fa tu stale. To te tangata fa rongo bongo mai au tu. Misalo to telefo e do tanto no ina ne ko kala mai wa tu. Ai de do pe tanto no ya tu si on to te o tu. To fa manatu ai. Wo o ile lola pa lota o itu malo le siekino tangata o fai tui mai loa ai ele ai ma se itu malo o so o ai le tui mo mua ma le lua oni o itu malo pa uale e fa tadi ma sublimo pase ya fa popo mai na kama ia de atotoa e fe roro ana tote ai o se fautuanga le nei mai le fa atonu silo le soifua malo loina e ao ona no fouta ia i Samoa ele i fai atui pui pui o COVID. Isi tui expire nei, amantana expire i fai ngo topa. O le patch mudi expire da so tos fulo novema. Ai no fo na fai tau me tua le varu vaiasa. Me les tos fulo novema. O me tau me tui e po da so rufu whanga di da so rufu omo novema. O yo setema masina ni. Dr. Naseri le ofisa silum tanga luenga o soifua malo loina. Ani si utala tuai lavo na mau se fai ngā malo a Samoa ma whapena o na whātua iai foi. O na tufa le tupe masani ai mo asosiati na e le tunu e pio na masani ai tunsanga taitasi. O le vai aso nei lea na whātau nu uel na wha moel minister o ngā business i mala manuia malaipa le a fionga le tinu Wayne Fong. Na ia sau no ai o le whātua o na tufa o nei soani wha ala poptonga o na o mafua anga e pio na lausila fia peitai. O le porkalami wha wau le al malo e le o tu ua mo le manuia o whaala poptonga asosi tu maoti. I wha maunga sana o le lua whaala poptonga na amata mai ai tuftufanga i le tolu suruafe. Peta inu surfata sanga mulmuliane o se fulu lua asosi wa yei nei wa vai ia le lua se lau lima suruafe tala. O la unga le nei vai ngā tupe o le fsoswani le i whaala poptonga i lato ngā luenga wha ofisa. E ui ina tuai nei tau sanga peta ilo tu ua mea e tatau nā tina e aile tunu e pēnu sāu noa le fionga le minsta. Masani ia inga wha maunga e anga ba ai wha la poptonga peta e fua fo i lesi wha manuianga i nā wha maunga mai wha la poptonga. Ya peta i rau tato o mai a Sept. Lono winga ia ale le ia fionga le pole mai tau li poti. Elo umi fo ia tu fai sta tu. Minister Pisinisi ala manuia malaipa le atinu Wayne Fong. E toa tonu leo le falpuipui tanu malala o li potia o wha malolo ai taiminei. Ele ima wase angano le fionga komsina o falpuipui wha peolo o whai se fono male o whai ngāru nga atoa ili taimine tamu whai atu iai. Peitai o ta ua mai totonu o leo o wha malolo e au fiai li e toa lua mantuma i ta i e toa tasi. Mai lava i tutono o le pulenga o ta uai o māsalomia le tasi o ilato o wha malolo ona o wha pa angatu i pāngota. O lo whaia peso e ngā leo le mafua anga le sola i tua o le li pāngota na ave iai wha moe o le pulenga matu ui le fale numera 5. O le fale numera 5 tu uai i pāngota e whaia fe au pe o le au kuka po ilato i ai ngā seseina ta umafa a pāngota. Ai o māsalomia o le taimina langa ai whaapusa o le sa taluai na sola ai le pāngota matu e mau atu ai lava i le nā aso. Ai o le to'atonu le ufa malolo e pe o na lipatia mai tutonu o māsalomia ai le tasi o ila atou le toe whaapa anga mapangota. O le ofulimu fuafua sa masani o na whaatau ile na o le 5 tala i le afifi pe ama le kilo le mamafa. Le o whaatau ai nei i le 10 tala i le afifi. O whaamawina i le ofisa o whai ngā whaiva o Samoa au ngā whaalsoifua maloloina ai o le whaamomosi ai foi o fōlinga. Ua tosina iai Samoa e tā mafa ma vea ai o se ala ngā tupe
mai afio anga lai te o lai lea fo I oa I o lato ngā taifale. O lea so o lo oi whaasale le anga le au whainga renga o fison tanga renga o whainga whaiva. E wha mautur whaafai le leina ai o limu fuafua I nuu e pei o a sau, vaisala, sa tui atua, si utu, sa le sai pipi, lu o I whanga, ma la I whanga, si ufanga I whanga, fonga poa, ma whale tangaloa. E se fulu fo isi nuu I upolu nei, o fuafua le ofiso whainga whaiva, e whaafai le lea I le limu fuafua. Ai nisi o tala o le asolo na ono le nei, talo na taunu umanuia mai le la nisi, ma le va atoso mai au se talia, e la vea ia le va o na whanua, o lo pa ulia I nei sa le longa. Peta ia o mai I le aso, o lo ta oto pele na whanua I le mena pa ulia I le ia o ilungo le la nisi. Na fsiliela uli tio polensia le li palangi fa amtoa mai Australia o ngafa, ma le va inga o le va o ngata I fale Stephen Brown, I se ta atianga la tamai o le ngāruenga, o la natala, e tele lava ngāruenga e fia whaia mua mua. Ai o le la nisi ia, ua sauni, mo le tu watu iai ilunga o le nā whanua, peitai, e fua lava fo I le ngāruenga o whaia nei, I tau manga o le misi o na la vea ai. E tolu vai aso lena fua Mr. Brown e whaati noi le ngāruenga le nei pe atu sai. Lau Samoa Entertainment TV, mas whaupoponga o atamua mai Samoa.